Sonke sinamaphupho mfethu. Ucanga ukuthi mina ngase ngafisa ukuba yi-lawyer, ukuba udoctor, ngibe no-office elikhulu, mawuza kile uhlangabezwe isibongo sami, Mr. T Dladla. Uthi mawungena uhlangabezwe ubhazabhaza wecomputer, ngidraye nesitulo imini yonke. Ngithi mangishayisa ngihambe ngidlala ngesikhiya se-Mercedes-Benz, ngithi Popeye, see you tomorrow. Kusebenza ema-building amakhulu, ibhilidi elide, uthi awulibuka ungaliboni ukuthi liphelelaphi eGoli. Ngikhule ngikufisa nami lokho, kodwa ngokuthi ngisafunda isikolo bengibona into eyenzakalayo. Umagogo ahlala gula every day, sonto nesonto useklinika, ubuya namaphilisi amanye owaphambanisa, akasazi ukuthi elani iphilisi ngelani. Abantwana bakithi makuvalwa izikolo banikwa ukudla esikolweni, thathani naku ukudla. Sizothi izikolo mayivaliwe lokudla kumosheke, sithe asinike nina lokudla ngoba siyabona vele ukuthi hayi ekini hayi akuhambi kahle. Ngazimisele esigele, ngithela ngiphasa khona umatric, ngaphuma ephepheni ngama-distinction. Ngikhumbula kahle uThulane noGiven bafika lana bathakasile, baphethe i-statement esami ngisibuka ngihlangezela inyembezi. Wabuza uGiven, mfethu ngoba uphase kahle sibonile ephepheni, why ukhala? Ngathi mfethu kuyabheda. Wathi kubheda kanjani ngoba ama-varsity azobangisana ngawe ndoda. Bheka thina si-apply kanye nawe ema-varsity nase-college and siye-varsity. Ngababuza ngathi bafethu, kulama-varsity enikhuluma ngawe nithi niyakhona nami ngi-applyile, sure. Siyofunda isikhathi esingakanani kule zinto esiyi-applyele? Bangitshela ukuthi i-degree ithatha 3 years to 4 years. Ngavele ngabona ukuthi hayi lento le ngiyothi ngicede evarsity la khaya kube sekuvalwe ngezihlahla. Babe sebafe bonke babulawa indlala. Hayi ngavele ngaye emajiteni engwaziyo ukuthi asipana grade eKasa sebenze Sasol. Abafikile sibabiza ngokuthi ngamaSasol amahla ageza ngobisi. Ngababuze bafethu nifike njani la nifike khona? Bangitshela ngama-short courses, end courses. Ngathi le niyasebenza ithatha isikhathi esingakanani? Bathi 3 months, 6 months to a year. Ngathi bese ngizohola imali eGrand ngihambe ngemoto eGrand. Bathi sure uzimisele, ushaye bo electrician, ushaye bo engineering. Ngathi bathi ya. Ngavele ngadecide there and then ukuthi ngizoshaya ama-short courses indaba yevarsity ayiphume ngefastera ngeke ngisayinaka. Naku yamina ngoshaya ama-short courses ey'kolweni zase-Event eMpumalanga. Ngithe mangiceda ngafaka ama-CV kuma-subcontractors nase-Sasol main company, ngafaka ama-CV yami. Kuzi HR eSasol benganayo i-CV yami. Ngalinda ifoni ubusuku nemini ukuthi bazongifonela nami ngingene ngipope ngibe Grand ngihambe ngemoto eGrand ngivusa ikhaya. Ngikhiphe le ingane zasekhaya isendlaleni. Namanje ngisalindile mfowethu izitifiketi zami ziyalenga emthangaleni zafremwa ngoba ngathi mangifika nazo ngiyibeka phambi kwe-oledi lathi ha ndodana sesiyophuma ngawe enhluphekweni. Ngajabula ngamhaga ngabathi umama uyangiyeka, wangangiyeki sithela siyekana khona ishirt lami ngemumva beselimanzi umama bekakhala. Tears of joy ajabulela ukuthi ngiyoshintsha isimo sasekhaya. Kanti bekangazi. Wasebenzisa imali yakhe yokugcina umuntu omdala ukuthi aframe izitifiketi zami, ama-end courses wawabeka emthangaleni. Wonke umuntu ongenayo athi ngibani lofunde kangaka, athi indodana yami uThokozane. Agiye abakhomba athi sondelani ifunde kahle. Solo salenga lezo izitifiketi ebondeni. Ukuthi ngiyathanda kusebenza lo msebenzi engisebenzayo. Before ngi-undermine ubobuza ukuthi ngibuyaphi.